Negitiyo moko ng'eny gi be kansila wetewa gikel proper circular gi seria monego chulwago nikech wawinjo malit e chunywa. Kansinde machon ochako chenro mar choko sei ma gidwaro chwalo e nyim od bura mamalo mar dhiro piny owacho mondo chiw aheri ne kansinde machon e piny Kenya mangima. Machiegni akoromo gi kaka pile namba mar ote machuok en 2-3-6-9 kao kamano bende yudo kanyo e mbui mag oganda duto Ramogi TV. Machiegni nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Wilson Ochuka. Kawachako en ni jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen omedo diro seyo ne josiasa mawacho ni ema nyayo njore pacho ka. Murkomen wacho ni kweth linda mwananchi kod jotelo ma Homa Bay County duto nigi ketho mar nyayo tulo manoneno Homa Bay juma mokalo. E wach ma otamore rumo kendo medo kelo liete paw siasa kod e dho oganda tulo ma Homa Bay. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen wacho ni kweth linda mwananchi kod tendo Homa Bay ok gin malaike kotudo gi monj manotimore kinde romo mar linda mwananchi Homa Bay. Both sides of the political divide were guilty in Homa Bay, and we are not going to accept a situation where kidole inaelekezwa kwa security na watu wetu wanaumizwa. Pia mnajua police officer alikufa. Mnajua police officer 4 waliumia. We are not going to accept that situation. It's a big shame kwamba wengine wao wanaongea kina Orengo, kina sijui Babu Owino, kina sijui mwingine anaitwa Sifuna na wengine ati wanajifanya hawa ni malaika na ni wao ndio walikuwa wamesanya wakora kutembea na hao kwenda Homa Bay. Wale wameshikwa wako cells hizi. Utaona Orengo this week na next week atakimbia kotini pamoja na huyo Babu Owino na huyo Sifuna ati walete wafunguliwe kwa sababu wanajua they are the ones who mobilize those goons. Murkomen wacho ni kata obedo ni tend arita ma Homa Bay nochiwo siem ne linda mwananchi mondo mi kik gidhi mbele kod romo makamano kaluwore kod kit njore manochan ne ok giwinjo wachno kendo dhi nyime kod chenro magi. Ile rally ilipofika usiku kwa Homa Bay town, security team ya Homa Bay iliambia wale walinda mwananchi waache mambo ya rallies waende nyumbani kwa sababu kumekuwa na giza. Lakini wali insist kwamba lazima tuonyeshe wale wengine ambao walikuwa wanashindana nao ubabe katika town ya Homa Bay. Mimi nataka niseme ile hasara ilipatikana kwa Homa Bay ingekuwa prevented kama hawa wangesikiza ile advice ya security team kuchukua preventive measures. Murkomen mane lose county ma Isiolo kine nyasi majiwo mine omedo ni kweth go duto no manore kod jonjore makata kamano thoth gino maki kod obila kendo dinne giete sendo bila. Hawa watu walinda mwananchi or linda something group walikuwa wamepanga njama ya kutembea na wauni na walitaka kutoa wauni 300 Nairobi na walitoa wengine karibu 50 walikuwa wanaenda kutoa 50 Kisumu na wengine 50 huko Siaya. Kwa sababu ya National Security Team, huyu Inspector General of Police pamoja na ofisi ya DCI alikabiliana na hawa na ndio ukaona wale 300 hawakufika kutoka Nairobi, hawakufika Homa Bay. Uliona kwamba wao 15 walishikwa wakitoka Kisumu na mapanga na mamiti ya jembe na wao saa hizi wako kwa cell wanangojea kesi. Mnajua ya kwamba huko Homa Bay kwingine watu zaidi ya 15 pia walishikwa na wao waliposhikwa wao saizi wako ndani wanafanya cell. Opuoyo kwach kiche kod tendul marobila kumtitijge yo makare kendo nendhiyo moko kuom jonjore maneriko chomo Homa Bay motel ne romo makamano. I want to thank the Inspector General of Police. I want to thank DCI and our police officers for taking preventive measures to make sure that the Homa Bay rally was not going to be a place for bloodshed. More lives would have been lost had they not taken preventive measures based on the intelligence report they had. Kaka pile, jatend migao no medo semo wang josiasa mawuotho kod jonjore kod jojo piny mondo kik chope rombe josiasa mong'e kod manore gi grube njore. Na kama idara ya usalama, we are advising our citizens to take preventive measures to ensure that they don't attend rallies that are organized by politicians who have recruited young people to carry out acts of violence during their meetings.
Weche mag siasa ni jalup jatend piny Kithure Kindiki owuok oko motegno kokwedo jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua konyise ni onge kod thuolo mar telo e paw siasa ma Thurka. Kindiki bende lero ni en kaachiel kod jatend piny William Ruto giikore makare mar rakore